papa mema wakwaba ya opanyin pani pom te say akopa no boko bibia boko de ya boko nya ofin so ona oba obi twa ne tie no e de na asibiem say the sinin say ya twa say court dan beso by court court nyamba nti bibia bi okay ya tiefo nyina bose yen sompa asempɛ nipa no yen santrofo agese ye ni kotu abisi ya hwene santamu yi ye doso na ye fro tempente kwa esane na ne namu a na yakopɛ de tuamu ankasa na ye ma ye bofotene enso ekɔ wofen so ye bofotene ekɔ wofen so a de wokɔ ye no odimu amane bo ebema yen efri se ye hye ye tiefo bo se fa ko a ye kosie akoda no wo se ye ma wo manfo hu fa ko a ye san ekotu funu no esai kosie akoda no foforo na eno so eye nkomodie bia na eso ye de ba fidie so ne ye ma manfo hu se ye de ani di akire ne ye hwese ye benya atentene ne wo sa asemwe ho aduana ba mema wakwa aba meju so na afosu wano ene wo fen so akoda ye twaniti na ye kosie no na ye hu na kira kwan a ne papa ne maame sai ekohu no ekosie ne foforo eye dai ena ye dai yo na fosu osuma me maame ko pie mo ofenso na me koye no me ko fia na be ma no mususu se ono na akum eye akoda no ko fie o efie ho kese ye kra ne nuru edan a ye wo mu efie no mu kese no enuru dan a ye wo mu enti metoa so eye video na ba bi akra no koto aduane no edi ba bewura fie o eye besa ha eni ye reception ha sei na se enya akiri kura ana saade no esiye ametoa so ne abusua no ko ba bi a omode efunu kokosiye no eye St Patrick Hospital fenso omo fence wo no achi susa kesiye bi da ho eye omo ye mprako no omo ye mprako ho ena wo say incident ni si yenti no omo ye mprako no kura no omo jai eye mprako no eye ewo ho na bebia na de ne hye no fosuo nye wankasa akoda no ni enye wankasa unim yakọ Facebook no SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana YouTube no enso SOMPA TV akoda no a ayasam wo enipa ni bi dia wo man mu o akoda no na da ho no akoda ni na fosu wo mu tu no efri baby osie no ehonom no se MCA for momfa akoda no mfu nyina nkasa no yafa akoda no mfu nyina nkasa wow akoda na nkasa ni akoda ni na fosu Ousu Sapon Benedicta we Benedicta on ana me ka se Benita me ba no or UK me yemo hwemene ye enti akoda ni nie yenko Facebook no SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana YouTube no so SOMPA TV wo mona samwa busuniti eno ane na nkasa mo madam hano aye ana ama eno ame hofoyi eno so kura wahwe obewa ma be enyina duse no emu aptame ene latodi enya asem ketwa Buffalo no wo pen yoka pampers ansem pani enti bebia omode akra nipa ndikosie ye no ufiri eye fie hokɔ no mu a na nanye kwa nketwa ekwan wapa na maame tisi abonten se anke bebisebise nipa ne bi ufre obi a no odwa no ufre obi a na se krom omu ni momu nti no obi a mpese di si ye na ne obekamu asem ne nipa ne bi nya akokoduro kasai ebi kasa pa se eniema ekoso ofin so no sa agifi amfane na si fom enkoyie
evi se awudisem ene abonefo sem e koso no enya asem keto akra se ewo fenso nipa yira basa na ye musa se sebem praduasa na nakwa akuranti ena sa anwoma we ekoso fenso ana ne wo hodada mente nwoma bia se o dwamna kantan fenso ho no mo a na efenso de se ye ka fenso wa santemam mu a efenso nye kroketo wa santemam yentio eti nafuso me bu se nipa ni bi o masema o mo kenyira ne se o mo sra IGP se police fe o kromo no o ma be che wo hododo ebi enya be 20 years 25 years o mo ne mema ne mrante na ne bobo e o kromo nti o ma be ya busuafo eti asem yi baaye no o mo ko bia na aye konebra ya o mo hunu be bia asem ni kwa wie di se police no kwa nyina ye transfer o mo nyina free wa o mo nyina kro masum badwo mu no mo nya asomdwe atimatra na ade san e wa bonten wo fen so na so be wura to kro bi mu e wo so kope ba bi da e free no nwotwe okọ no di agora enya ade abehu wabusuafo bi mu e wo ofen so abonten di aduro no sa pepepe hey okay abrampa ye bedase na me be fiti dwumadie na se no me di kaka cho se enne ye gina ofen so enne ye tekateke no ofen so na yadru enne ye two stories ni nyina eye ofen so na ensem wa free fen so eba no ano edene na ye ka asantemam ha na hadwopao na babia me pese me bodia enkane ne atwitwa tire no ho no enne kura hwa adwo ade be na asi wo sekire jamansi ama twene ana enne hwa wudisem ekoso wo fen so oni monyamfo dampare adame ka kire wo pani me mo akwa ba ben kasemunu kakama me noke eyasem e wa santefen so hwe pani mo akwa babiem eja opani odin de say fema ja osu afriye sound afriye sound free bezo ofu ofenso tuma say quarters ho a fa ko a nipa bonefo sem ne course no pani anwumire wonante se ne say okay bro akola no ofiri mu no oye minana aya me baba pani na wo akola no ye nyina ye tie sompa ni za akola no bodi ni si ye no ne yes wayira techi ne nya yin tibisa sa nipa no this suspect ne man we nipa watrate obi wo hoda tie de kira anya akola no kire no tuma chi no da se e wo fenso ye wurawura mu a hu se sa nipa ne disa bɔ no bet ye ne akasa asam na aben ye no inya kamafo sanse ayi hu ti wan bre bi no ye bakana hotel manager no ye se be ukuada na brana de beti ukuada no hu se body bibi su obi e wa hu sa boy no ankasa sa suspect na to no so no bet enam se no onti se bibi sa sie nti no wantima ntrezi ankope adekwa na so no anhwe ti wura mu no ade chi edi bre na ohwepepe na eti se akwa no na ko hye baby police fo bi ka kire se a tip off omunchie ni pakura o kire ya omuso omunchire Steven sata ma tip off no bae no na nipa yesusu se won ne kuma kwade no o ma che no pacho ne ya che no okay ya pem no Steven se ni pakura no o ko kire de won kire nti wa police di ba ko frame sa mo akon oba mi sister na ya ho beton sa no me tina mi nua no interview man se eja na kezu ya to me bread die bera ehun di ko so nya botre na akwa no di sa abone no ye ni free roman de ba ofenso ifia case ni sim no oba bi ye no smart ahye akata na no heche because I didn't know so say asem sim buku no die dress se ba ya bu bi ehun no to ka de si nyina kire mi sisa no o say ye mi yanka se mi bra panin na sa asem na to no kan say akobu ni ba o se nyo no kuma kwa na mo de nya na pa o ko dun so he ma che no o mu fie so apro na no na o hu se bi bobotom esi fie ho okohwe ne nipa ko he ba o dun so wi okoda no kre ne nipa na ono amaso president no asam na make no o maso no okosie ndu say
ada na wo ti fie ne nipa wo fie ho na bibisa wo hu na wontime fie wo frontier da wontime ntem ko mu nipa ma ho wasi krom ho ho e danger banze krom ba abonefo na mu so ma asam ni pia bontena umbeku no anase be mbaka se bi ono yes hard quarters wona nipa bonfo na wo ho ana ofinsu ho nyina finsu ho nyina nipa bonefo na quarters so bona no asam se abonefo ho ti so o shout ma case na man 40 umbeku no to ma so de kusie to president ampa mi am konne the same o ka che mi nua ba no na o ka che mi se ma me ko follow e bia efrem samu ako ma me ko aduro bia so menye sika me fa hwe nkra na aka na bo ne de ono na di sa abone no boko bi okay na me ho to me ti ba sa me ba kumase Anthony General o si sa statement no e ma na nim ho no kwa ye no nwanwa se bibi sa asi a police na kan bi sa chem no no ntie ni bi paso okay ti ensamra fenso Steven ho de si ade na asamo ne nsam no e ba so won twere so nya letter free Anthony General ye sa ko bona mane no so me de monko te che ho no me be fresh ye me pa mi ansa yemra SOMPA FM statement ya police de ma me kan nyina che Steven ubusa me se sa police ni gidi sa mi ni so mi ni pa so e kokom so e kokko so wam so ware afiri ye aja na chese de wo kan de as to say nipa ye susu se won ne kumo na nan no ogitu mu no ende o mo fa ngukra ta so etiesi a nipa ya che no no ye nhye dan hu se yo no ana anyo no me police ni de o kan tell me se yo no but amman for do aso se on kasa na ba Attorney General secretary bi an chese akwa na aka no kre on kan no kre the president so waka kura no police for no ntwroy omu twere the president ka chemi na no anko Anthony General ni e ya medi hu ya yi papa the man defense for president for me nyomu ni bio etu ofenso bambo te sense sabia me no kasa enya kura enya kasa ya na kura enya ba kokura kasa ya na me dadam o manfo ko afuom kama omu ko afuom do omu ko ayi ade omu suro to omu ko omu twa so bantentem ni obi e boy ho ba ofense mamu ho na za kura ba ko simpehi onsuo bi emfa se susai papa peni wo miensa naked na ko sha anwiem esinsuo na afa no nsuo so fa nipa udimbo naked anwiem ne e be kura mi die nintin me na die nintin no wosi na wiase na be ko na wie ya na asem we die wo dwene ho a wonte ase o panipa eti akoda no de wo nana nimpopa woti asam no foforo de na wo ye de wo won nem twae ne nunu kranso num bi ada no twansa pa ete wani so ise na otwene de anu ankan tum bobna twansa sa komisi huna kwa no kusie no koda ne fo nyini no ene da so no o su sapon eti we aposifo no ene de rubber de ne to so ana ane sei ne nipa wu pani panti se si ankasa no de ban na wo ka kire Ghana ban so onye mfam komomwa adesede ya mesre free IGP on dan Paris na daroma fenso ban bon nye to won sisem maye inia ho tokra offense memo